Omuhle sithokozile Cedric ebusuku namhlanje 60% amathuba wezulu nawukhona ngaphange Gauteng ngaphange Pitori yabona ukuthi nokho ke likhona izulu wehle kabuthaka nakezinye indawo ezikhona ngaphange eMpumalanga nakhona ngaphange kulesi sifunda sikwaphanga kwaZulu Natal nakumda ovela lapha ngeGwini kukhona ukuthi nokho kuzakuletha amakhaza khulukhulu lapha boGqeberha ngapho ngeKapa ngapho akunalithe sikalindela siboneke ukuthi nokho ke kusasa kunjani kuhle khulu kwamambala nawuthi uyaqala khulukhulu nawukhona ngakulezi indawo ezikhona ngaphange eKapa kusasa ekseni lizakuthoma linekungu nanikhamba konchinga emsebenzini ngemva kokuphumula salibona ukuthi nokho ke likhona ke imfetizana yezulu kusasa nakhona ngaphange eGauteng wehle ufike khona ngaphange isifundeni sakwaZulu Natal sihlokomele khulu kwamambala imjijo le iduma kumbi khulu kwamambala ebusuku namhlanje kanti ke kunemoya igijima kona khona ngaphange eGqeberha sihlokomele khulu kwamambala nasivakatshela lesi sifunda kanti ke nasiqala kusasa siyabona ukuthi nokho ke amazinga okushisa ke ajama ngalindlela uyabona ukuthi nokho ke nawukhona ngaphange ePitori wehle kabuthaka ngapho ngaphange eJohannesburg ngeSprings ngapho lihle khulu kwamambala nanivakatshela lesi sifunda siliqala khona ngapha ngeLimpopo siyabona ukuthi phezulu lapha wehle kabuthaka nakulezi indawo ezikhona ngapha kwaDlawulale yonke ngapho bumkopane likhamba lwathela nokho kuhle khulu kwamambala nanivakatshela ngapho kanti ke nasiliqala khona ngapha ke leGobo eNembicani siyabona ukuthi nawulapha koLidenburg kubosibali khona ngapha wehle ngapha uqala khona ngapha ngakulezi indawo ezikhona ngapha kuBoemelo ngapho kuhle khulu kwamambala kuMalahleni ngapho ngapha ngeSekunda kumnandi khulu nakhona lapha ngeMbombela bosibali ngakwaNdebele yonke lihle khulu kwamambala kusasa nanivakatshela lesi sifunda kwaZulu Natal nina benkasheni ngamenza yaphuza umlaza ngame Frahed wehle uthi Thekwini nakhona ngapha ngakulezi indawo zakhapha ngemgungundlovu ngapho Lady Smith kuhle khulu kwamambala nanivakatshela ngapha siliqale khona ngapha ngeKapa lodumo siyabona ukuthi ngapha ngeMpumalanga Kapa eMthatha kumakhazi kumane ngapha eQonce ngapha ngeMonti ngapho 21 nawo ngapho uliqale eGrafrinet ezakujama ku19 likhamba lithi parapara ngamafu siliqala lapha ngeWestern Cape eKapa kukhamba ukuthi parapara ngamafu endaweni ezinge Worcester lingapho siyalibona kanti nasiliqala lapha eBeaufort West ngapha wehle uthi George ngapho 18 khamba kumakhazi lithi parapara ngamafu siliqale khona ngeHlaguni Kapa lapha eKurumane Kimberley DR nakhona ngapha bokhana fona zakujama ku22 novakatshela ngapho kuhle khulu kwamambala siliqale Free State uyabona ukuthi lapha eSasolburg wehle Frankfurt Bethlehem Fixburg ngapho zakujama lapha ku21 nawo ngapho Bloemfontein kuhle khulu kwamambala nawuvakatshela ngapha siliqale Tlhagwini Jingalanga eToscana kulezi ndawo ezikhona ngapha kuboFreiburg ngapho boMahikeng 25 nawuvakatshela lesi sifunda umndungwa ubungela kokosi uthi iye Zwene Ndebele